Anyang laki din! Anay! Nagsakit na yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabala. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kita man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Jakto kaya to, nanang. Kastoy matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya, ta iso ti mangkadwakan ka dito'y. Mababain ako ni ti kasta nga raramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umay day jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita, aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mangkadwa ti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige nana, katagyaman na kiti pa ng kadwahi ta asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy kasakit ya ganak. Sana ko man na nagpaspasikugan ka. Anay ko. Una ka matulong. Nagalas mo titigas sa bagbagam. Kababain, nagato ti makangag. Uray pa yan ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos saan nakarkaro sumakit ta tiyan mo? Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nag-cute matanti ka anangkak. Saklutak man. Ay. Inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano ti rigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para saklutak lang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga kon ti rigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga amo no may lasat mo pa no matay kan. Isuasan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakpakitak abalasang kasta? Ibagbagak laeng ti rigat na. Jakmat kaya ti agbakbakat abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak di nakmapampansinan ay. Gapo tayong babay na kaya ospital. Sobra mo ti pa nagsasaong kanyak. Siyak matan ti pa basulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayatan tamo tadwa. Kasla siyak lang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko lang matati sakit na marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San lang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti taddo mga agan anak ijay. Kat saan da mo tapagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan nabali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Amangan no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Amangan no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko itikas diyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang palabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin, naamok la kumaakastoy tirigat ti agarak. Diyak kuma nagpaspasikogken ka. Kung kunanakit din. Anya, madimot ang agpayso da itang ibagbagana. Kababain tatang. Iso imbes nga si kaswag. Kat masusuro na kinkwana. Naawan ti ganas kun kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam. Asawam nga raw. Narigat nga minti aganak mo. Iso nga agawid kan.
Tamapan mo awiran, di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang. Kat na pananangay. Yakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Gapo ka dagiti bagbagak iti hospital nanang. Sama nga may na nasaya at dagiti imbagbagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Gapo iti sakit ang marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kan kuana ta si kamot ti nakabasaw. Uy nanang. Nagkidawak mo tan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamot papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga ron tinahagam ko kadagit din sa usawang mo. Iso nga ron nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawak kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamot tan Dakkel magaya mo taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko kan ka. Ay, uwin mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti gawa awer. Aglablaba? Ay kat pasarunwan yun ani baby. Ha? Tap no mamaminsan ti panagrigat ako nada pare. Saanan pare? Huston ti may isa nga anak mi. Apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Uwan pare, amang ano pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay, kalbit ka, kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamutan lakay. Anyan ti problema maya. Dakkel ni baby. Oh, higit din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakkelan ni baby. Ngam aging gaita, di nakmatan pagan ano. Kaputadyak kayat nga agsikog ka. Mailiw akon lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti papasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan ano. Ay, nagpintas talaga to'y kaanak kakmanang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manon? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Agda nga rod asawam, mabalin ka dimot asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manon. Ne, apayin manang. Anya di mapaspasamakan ka. Adan samat na kan ko na ikontra iti dyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan anakaskas daaw no aginaw ka manang. Taadamot asawam. Kinunam asaan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matam mo ngagsikugak nanang.
Naminsan lang mo't nga day naramid mi nga nagsikugak mo't manan. Kat normal at adakit nga rod asawam. Nuapay kat nga mina nagrigat ti aganak Sana bale, basta intong dumakil lagi ti anak, kat nasingpet da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day tati nasakit. Sa bagay mo't kit di Kas kumakandalya nga anak yaw. Kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemahan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itamasikog ka manin. Indon aganak ka, papasulan na manin ha. Diyak maamo nga agsikuga. Dayamot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak ya sa asawa no kastamad lang nga agwalakan o aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas si kamot tinang pilit ka niya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na ka. Day tikot ti kong bakang ka. Sikat ikalbit akalbit. Itataganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Iso atap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Nulay tati ko nam di iso. Ala, daras ang marog taga na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti palang ibabayin mo kanyak dito. Makamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay sa hantan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay maikadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak mo tin maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang. Kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duan ti anak yaw, sayta agsina kayaw. Kati sumot ti kayat na tatang. Kasi madagit anak yaw, ano kas ka? Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madama nga aglible, burak nanang. Diyak kumakayaton nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastan tumang namin ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak ngayon kastoy ti ugalik. Kat pangaasiyo kumata, kadwaan dakpay dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpor, may nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yan, apanaganak kong. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun paray. Apay, isa nyo ka rin ang maayos kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga rod kahit asyak ti pabasulan na. Nukas di nga ganak pare. Iso na sa isayat no sa aring agsiksikog. Nagsimplan mo ti parikot yun. No saan na kayat ti agsikaw? Kit nagadumo di ta pamuspusan paray. Ay kat iso at agrami di ti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog.
Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti dayta parikot yo pare. Anya laki day. Darwin. Anya lakid din. Apay nga adta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ama karieng ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamot lakay kailiw kan. Anya lakid din dito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Terigrigat mo anak-anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak payat ngagsiina ta. Pangasim ka di alakay. Oho. Di na kon maalay. Di pa nagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ora ibagam asan ka nga agungot inton aganak ka. Saan muntumot laeng amatong pal. Talaga saan akong ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manan ngagsikog. Agpaisaw. Wan lakay. Nagaramid ak iti remedyo tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta, Darwin. Iso nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alain iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Ada solusyon na ako nada. Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, mare, apay ngagwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko, mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-baketan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis iti rabi eh? Pamati la ti tattao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat ngamin mamate. Dakas nga ro ti agwalis iti rabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasim man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Anya dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay. Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis iti rabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngamno siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman. Patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punre ta bakit? Sana maal-ala iti saan pa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya laki din. Ay, dayjay at Jenny. Iso nga awan asin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di marinday tang ibagbagam si Kaida. Apay manen anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag manen nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida.
Apay, malaala ti sana panagwali si Tirabiti swerte. Ha? Depende la tamat ay ti kinagagat, kinasarot ti tao. Anyal lagi din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka ra, brabe eh. Anya? Tapay kuma, daki sa iya. Awan lat nagdumaan yo ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh? Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si Kaki Dimot kumari Aida. Anya nga kumatidakas na ti panagwalis ko itirabi eh. Kita dungarod mo ti wara, nagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang na mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo dayta. Ay, awan a talaga tinagdumaan yo iti dayjay a Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sa dot at tao diti bagbagam kumari. Agawid ka kay din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakan. Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha, anya dayta. Apay, puno ka di, ti bagbaga da nga Aida. Adakis ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na gijay. Saan mga swerte nga eh. Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakit kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamda dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsam dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay a nagalas a bakla. Iso siguro nga awan aasensuan na iti biyag. Tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin dayjay bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi eh. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Jak amukin kay da. Naku na madayta tibilin da di apong mo alakay. Dakis nagwalis iti rabi. Ngam dayjay nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyon ti bagbagak. Kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan, Aida? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyan. Sardangan nakman dino. No saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan, nana. Nay, anya ka din dayta nga ibagbagam Aida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo Aida. Anya? Bakbakitan ako, ngumawang pa tinapuotak ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti maisuraw? Anya, siyak pa ya talaga ti sana pa isuraw. Ay puuna yan. Dita kay manlangan. Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti maisuraw. Masaya ta nagawid kan. Narabyan ka manay. Apay aya, inuray nakpailaang.
Di ka pailaim mo na naturog. Inuray ka talaga, tainyuray ko king katiwara, Jessilyn. Anya? Unay kan ayda. Nangan ka iti nagsasamit, Jessilyn. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya ano bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan na nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, inkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwales iti rabi eh. Isungarod ako na ngayon bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Isungayon ton bigatan adalusak day jay. Maawatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi mo kang pukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlaan day ta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakas, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo tibagbagasan na ya. No dinalusam kumatinanganam dito'y silid. Awan kumatinakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madagas nga rod. Anya nga ita. Sinirret lang nga rod ti kuton na talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga'y sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil tatiga na ba iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pala, mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpigsam tiag sa una na. Diyakunay mangigtibagbagam. Apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Hindi larabi, nana. Nagsakit na talaga tilapayag ko. Sapay day jay matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kun ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrak matan ti kuton dito'y lapayag ko, nana. Ay da paw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkunang ngamen asaan na awalisan no nasken mo't adalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinangipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod kit. Kat, naikat nga tanti kuton itilapayag na. Saan pa ka no? Baka gay ayam pa lang di unig Isumit ako na dagiti kaluba. Adda adi tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala kit det.
Mung sungat ka pa ilaan nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramidag, ah? Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gugulam! Anya? No kasapulan nga agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton ni talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumare, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay, kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun abes. Amumot ti panagat katawa kat makapainsulto bes. Ay, gungguna na kit di, Kinasadot na lang dayjay. So, asan na makawalis iti rabi, Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng, nga pa nakastrok ti dakkel ako to iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatyan na. No, ado ti warna, apay ka din na saan kang agwalis. Tsak manamukan ko na, siguro. Itaan ako ton ti lapayag na agnakam mo siguro, bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga nuinton sumaruno kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga nutisil lang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton dyan mabagbagi na, jaklam mo na, yan yung laki de. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumare. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpigsam basit ta panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay katidakkel ako ton dito ilapayag ko. Naiina, ti kunak laang gungunam. Anya? Tilan to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilanga, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumare. Putno mo ti bagbagak, saan aya? No day ta silang mo ti makuton, ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Saan ada kasi panagwalis iti rabi. Ti dakas kat ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nalpas ka dahin ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y anak agudwa? Ay, kung ano nalpasan ta ipublish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kahit. Ay na, adayupay. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya? Wen, bumayag day jay kaput dakkel abalay. Konkret pay. Sa bagay Wen Iso nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Ay, wan Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da abalay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwarta da pagparamid da. Sa bagay matkit di
Kano nga tamot amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? At danto bakit? Dumteng tulata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kasla marba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan uray doa kasut laang. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga agatang iti baking kan arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alana, bayadak tumad lang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang ko ken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Iso anas ken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, iso apasensya ka na mangkita ka laangan iti sabali a pagutangam. Nay, apayan ka sinsain. Nakarupangat ka mo tarimuan di tayo tikabsat mo. Di nak nga rod inikkan iti bulbuludak. Dua gasut laang mait. Anya, nalabas mo't ni kasinsin Lorna. Dua gasut laang ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainikkan. Ket no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbeng kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, na talaga nga inbaga na pa'y adakal. Wan mait, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahi tati ipampanakkel na kanyakit. Para makita no malpas dahi ta abalay. Imbag ko ma, no jak ammo akwarta laeng nilakay na ti aramaten da. Bayamon ang paray. Mala, di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka laangan kasinsing. Alayang pa'y lang dati 500 ka. Ay na, agyaman hak. Ang uray, dua kasut lang. Day tali magasutang. Amok mo't asyurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya, Wang, kabailam to adublen ti bayad mo dito 500 ka. ha? Naggapwam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da Aripolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray, Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di tabalay da. Kano kasla kamarin ti kalding. ha? Katuan mait, kita man ti agdanda, kasla marba. Jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabas mo dahi tamaray. Mayat mo di balay da, ken nalinays. Alang arod Maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad lang hindi pala ita. Ay na, wan nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materialis sa pangbalay. Wan alakay. Wen bakit? Awan ton tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abobong. Si Kam. Katuan mat.
Ure ag subli-subli kan ton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Nya? Kunak tumot kin kansan. Surebol da jari pulyam. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatak amang patarimaan iti balay mi. Katuan ansan. Didakkel ton abalay iti paramid mo. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumat mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanan into next cropping. sa bagay mo't gidian. Ay, huwag kayang kasinsin. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardangan dagiti karpintero. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay mo't gidian. Wen kasinsin. Ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay mi. Tapno di damat ibaga. Abalay ti kalding di paggigyanan mi. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mulur na. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay me ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Kati sumat. Sa bagay mo't gidian. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas diti balayaw. Ay, huwag nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo't gidian. Ngumdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit la ang abalay ti pinaaramid da. Sana bali abasit ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya. Ngam sa bali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Umit kiti Sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Uwan nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Tinaduma, ingatang mo kami ni ti agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Dahit nga rod bakit? Ay, mapan ka pa yung balay da, Mark. Ika pa'y bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Sika ati mapantakabsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanon ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga nang tumanon asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya. Pinagsardeng matgaya man da kabsat mo alor na ti paparamid da abalay da lakay. Wen bakit? Naibus ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Ado pa'y ti masapul ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't balay da. Si Kamat. Katun mo't bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawataken kwa na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya lagi din aya. Inunanan tumad nga men ti agsaw-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yon. Barang maamiris na ti kamalina.
mapanam, Lorna. Ijay garden damari ime kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat itinatangda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wen kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sa nabali at adakil mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mat. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari ime ijay garden da. Agyaman ak Ellen. Anong sama dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel. Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, tamidyo mayat matan dito'y ayan mi. Sana kasla idi akasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskwit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami ngagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. O, dahito matikayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo nga kurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensyakan panawan ka pa'y. Ay, agyaman aklangan kadag iti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsublay ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na kayo timbagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, adupay dagiti makan ken kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi at nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysayati pa nagbiag dangam da tayo. Ay, sikanto mga min bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo, balay tayo. Inunampay aginatang ti anyal dita. Bagmaw, sapatos, bado, kananyapay dita. Anyangaytan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo ha. Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso, dagiti agkakangina akagawaam. Ngam saan tayo mo't amakan na kita. Ay, anyalaki din aya. Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay da mark. Mapanak pa'y mangibaga iti bagas da. Nay, handa ka madlor na. Ay, wan mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, wan mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sana bali Tadakkel mo ti balayo. Katuain. Ken saan na bali taadumat dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyapay dita. Isumat na ikargay di balayo. Katuain. Iso asa na bali nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tama ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Iso nga isumat ti isong bat ko ken kaita. Anya?
agalakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya ti kas talakay? Di mo ka di balbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Siya ita, siya madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon, Mark. Aywan gayam. Inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kaslag sangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nun da. Mala, awan di parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taag balbaliwan. Istorya ni Mark ti mapaspasamakin kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day tanga raw di ka na yun tanga iba ka iday. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may? Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay unang kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Ngawan mo ti bagas mo. Useless Huwag nga rod kasinsin. Huwag kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unang tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Iswadi mon ipalpalastog tidakkel abalay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Hello. Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan na dito trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay, gadwa na. May kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkilaw ko ti tricycle mo. O sige, mapit lang tagpilasa. Umaya kon. Mabit lang lakal. Asin mo timbawag ka? Ha? Ni Rose, bakit? Awan ka naman ti pagluganan ng agawin. So ay mawag. So unag ka may trabaho na. Anya? Napuna nangawan ka naman nilakay na amang sukong kinkwana. Anya? Sana palitan ako na nga arkilay na kanong ti tricycle ko. Kita nga ma, ang mga nuwagas na lada kita. Ano ka mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyok ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagkalasin. Bakit? Anya kasi tita kay pagpagan. Ala, ingkan, tagawit ka matlang asigon. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas dapat ng titurong di sa si kapilang. Ay nala na, amok ngamin ti ugali day ja aros ka. Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay pailaan at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kinkwana. Ay, apaw, unay kan pilang. Awag ba siguro ti dakes na? Nung kasday nagpasukon ni Rose. Pagyaman na makitde tada na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan tayo dya Rose. Anya lakit din. Ay, yagyaman na kiti pa nang itulod mo kanya. Kaging ganiti balay, Manong Rodel.
Awan na yaman na, Dinggo. No, tagitidad do mga na tricycle drivers, masadok da mang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isunod dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay, puno dito nga ano. Mana, alahamon dito bayad ko. Taytan, o saan mo nga ito tibar niya? De, 200 pesos matay ta. Nakadun ngay. Ang laki king. Kaya amon, sa labangin, taaldam ti sweldo ita. Igatan mo dito itiputas ng isang pet mo, itiputot mo. Agyaman ang nga da, ating go. Awan ang yaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka mang itultulod kanya. Aking gatito'y balay, musika, ti paglugana. Okay? Kanayon ka magtan amarabian na kay. Ah. Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon ka magtan amaladaw nga gawin. Oo, naikan bakit? Sa dino yan, ti paggabuwa ka sa bali. Napala ka nagpasagan niyan. Ano niya? Intulog ko kami ni bakla, aging kaya parayta. Isuwa na kapilaan at di pa nagsubling ngay. Ano niya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uy, abay, at ang ati parikot iti dayta. Ay, una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya, anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidagas akay papanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapad mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay matabakla ti intulod mo ang hinggay jabalayda. Nila, nagadu, wala. Sapay na gidya tao kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama? Ang mga noy ti dayta tulod-tulod kun sukon-sukon kat isukit din ti pangrugyan ti limad a relasyon nyo. Ay, awan mon pilang. Amin matan na pasaheros nila kay mo kapagimunam. Ah, nalabas mo dayta pa naghimon. Kasanumat nga minana. Isu akanayon ti rason na no apay amarabrab yan nila kay ko. Isu ngay pagarup ko nga da sakit din saan anasaya at nga aramidon da. Anya, sana kung agpangadwa amang ngipos iti ruprupan ako nagmanan. Ay, na yan bilang. Ay, pangaasim, ta saan ka kumabang nga agdardaraso dos iti panggap mo nga arabidan. Taamangan no si kaki iti may sagmak. Oho! Saan ko panggapan ti kastoy? No saan kumakas jay ti aramid na? Nang runa day charos. Nagano ti mabali na nga awagan. Ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan. Aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na. Jaka amaw. No anyat ibagakin ka. Agawid ka kiday. Tain ka aglutaw. Iti sagpikan nila kay maw. Ay niya laki day. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay. Nga tinaramid naging ka. Agasang man, awan ti ka mo amok nga adugayan ti sasawa na tilikliko da. Napanagayan imbagbaga iti kaaruba, agargaryak karon nila kayo na. Anya? Wan lakay, adaw din ang idanong kanyak iti kastaan naman na imbagbaga. Ay, ti awanan ba na babae? Ay na, kunamot ka no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun dahil pilang. Saan nga aglablabos tayo dyan babae? Iti saan ang nasayata mapan na ibagbagay ti tao. No di na kayat ngay darong ko. Awan pa managnag na, ngam kas jacket din, di mapan na ibagbaga. Bakit? Isuan nila kayo na ti awaga, no kas day nga awan paglugana. Takunak nga isuka pa'y kumamat gadan nila kayo na. Ngam sabali magganti pa nang ipapan na. Ti awanan bain a babae. Ay na kumare, saan lang si Kati pag inimunan dayjay pilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat naman na maglainis istorya agar-garyak kano nila kain na. No kas dyan paituluda kaya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Nalabos na talaga. Nagdapay na yun naka-insecurities iti bagina. Saan nga may na makaroon si iti bagina?
Naglus yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero lakay na pagimunan na, pati bakit. Ay, nako. Kasla kabsatuan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Yung dayjay mag-asawa na, nagdakas, ti pa nagpampanunod na. One year, Mari. Agasang man, napan imbaga iti kaaruba, ang maamuan na lang ano nga po no ti atap na, kat ikali na kano si bibiyag. Ha? Sino ka no? Katsak ang kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay, ina, pakayang no bilang man takahit ko tagbali na kabit, uno number 2, saan akas kini Rodel pa ilang ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunam lang, sino ang gwapo ta asawa na? Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Abe ang nasta tilang bagay. At ang di parikot, gusto na nagsangsangit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Anya tipudnokin ka? Naturog ang itay napigsa ti todo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya abakla ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangaasip tagpudno ka. Ay napilang. Pauuna yun. Anya laki din ay retang ugalim. Talaga analabusin dito pa nagimon mo ah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no sana pudno. Kanaawan ti araramidam. Salbag kayo! Day, nagpipig sa tikim at ng bumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubunga ma. No at daman pirumbang nagbutang, dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikim at nabday takit din nalabas a panagim-imod mo't ipagpangrunam. Oho, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba intagi jadwa? Anya? Nagruna da dya Rose. Adalang arunan asawa na. Ngam awag pa lang awag iti asawa. Wagas na da dya. Tatlo gargaryan na ti asawa. Anya lakit din. Ay awam mon bilang. Di na dahil tinalabas a panagimon mau. Day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha! Ikak man ina iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. Ipos ko ti ropro pa da nana. Marwam da. Tapno man sardengan da ti asawa. Awanan bain. Salbag. Ay, kudak laki din o sino ti tuk-tuk-tuk. Parbangon pa ilang, siga magkaan kumaray. Ay na, uwan kumare. Tapno mo, sana ko na nakaturo biti may sarabi eh. Ha? Tapay. Nasa pa kami ngamin ang nakaturog kinilakay ko, hindi rabi eh. Kunakon ka. Iso asaan mo ang nakita timpos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masaway. Dito man oh. Impos na ti rupa taduan. With caption pa oh. Hala, nakita ko ng bay nagatal. Nagagadal pa yung samari. Agkasam man day tapa ng ibabay na kagata. Ti ukis ti sabana. Ukis. Nagawan mo din abay na. Talagang na-impose na ti rupa ta. Ay, ukis tilakatan. Nakapabay na talaga mare. Kitaan kat nagatunti nagkukument o Awanan, nadadao lang kinaganta namin pinsan. Gapo lang, ikinalabas na panagim-imon na. Awan mo ti kinapod nun ah. Ay man, tay darong ko man, tay tababae. Ha? Wan mare, idarong ko ano na. Magdadaan mo talaga, dayaw awan mo pamalagnat na. Unang magkano ka aagaw, di asawa na. Naku namon mare. Diyos mio marimar. Kampusan ko. Awanan ka mag-itibain anyan. Bagyom laang ti asawam. Awan panggap niya bang agaw kan kwa na. Maawatang. Anya? Nagatgadal ng samrid niya. Taro pa nga. Ikwa. Hay napilang. Insecurities mula ang dayta. Iso akilo ti panagpampanunot mo. No ti panagkunang kat baybayan milaang akastalatan tinaramid mo. Nagbidot ka. Itamat lang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarong ka man?
Ay, kumare. Saan ko maman Indilit ko matatipost ko. Ay, sa anak man na pagbalinan at nga si kapilang. Ura indilit mo, nalpasan na naibabayin kami. Nalpasan na nadadaag tinagan me. Mabalin ka pa ikulong, pwede kasta na inarawid mo. Anya? Yak ambo na niya't may bagat kita kin kapilang. Pang-asim na kay. Amaawatan da kada bakla kin Rose. Pang-asim ta siga kumati makisarita kada kwada. Ay saan, makaammo ka mang sulbariti day taparikot mo. Total, si kamat na gararamid. Ha? Kapulang day tinalabas sa panagim-imon mo. Among, gusto ni Rose, hindi na ibaga na rin ka. Dahil na panagim-imon mo, kat adda na yun ng insecurities, iso kasta ka ba? Pang-asim ko mamat na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow! Uran niya pa, tilab-labitan dita. Nalpasan na, naibabayin kami kini Rose. Gapo iti pa nag-post mo, iti ropa mi, iti Facebook. Ha? Hanggang samanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw, kas kadaan niya dita, ti bagata. Apagin inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsutan ka man, pilang. Apay, guwapo ayan nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw ayan. Alaman. Kwa. Kaagaw-agaw ayan, kas kini Dolphy. Alaman. Kwa. Nuda kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatan. Nagawa na ba ino? Ay, Saanan ang maulit? Promise. ay! Oran niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikan ka? Ita, lakamam mat ati maibabay na kasi tinaramid mo. Anya laki din. Marik na ita, tinalabas apong tutdakan kapilang. Nana, agasan man, tauray nila kay maukit saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di gabinan. Parikot kong anod, nana. Kasanungay no may kulungan, gapo iti naramid ko apa nangipos, iti ruprupa da. Ay, anya nga rod ngay, no isuday tati pa kay kulungan. Mapadas mo ati agbyag iti unag ti kulungan. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Dahil tati bunga tinalabal sa panagimimon maun. Ay, awan pa managnag mo, ngam nagturad ka kidin anang ipos iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalakang nga raw. Wala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam di naramid mo. Barang at napay nabatbatay nga asidakan ka pilang.